Philip Curland ni Chelsea tendenge takor yu. Misu dini mangshu nyoshindu je kongju yu. Curland ki tsonga ne gyundeng ki tsonga mayimbe Plains tsongse sajishi mingdabe tsonga dini Amerike sinsi suba Jimmy Carter ki chungyu Georgie Plains chongge du cha yobatang Sane ti lamsu tu manzu sobe jam Kamala Harris tang jidun sobe Donald Trump namba nikar gyabdu ki namba tongju yu. Nido nishulor manzu sobe Joe Biden ki tengwe tekyu ki samtar zone wosho tobatang ngade Georgia yone wo topsam chungyu. It's shocking in a way that we're a battleground state. Ngazuni wosho genpam takju chigen ki ngade yimbani 항상 goyari jijudu. Georgia na dendu hajan tani bucha yoba samzu chokdom na den yoba tang tira cho nige sane de wosho gang rere za chimbu zishin yoba tar Plansky yuminyera cheshu ki dato ne wosho pan yoba. I don't think he'd miss any opportunity to vote. He was excited to turn 100, but he's more excited to cast his ballot. Kamala Harris la wosho panjur tserumbu detobar tele gazu chewake yore juju. Jason Carter ni Jimmy Carter ki chawoyin batang sinzi suba Carter ki zube Carter dene kangi genzil henzo bu sozu yinshing In the segregated South and for his one of his last political acts to be kongi mize tanchu lo gala letu mutu to choshin ba ngazu shese rela chudu miri yenje chese hojo sarwatang tamar miri nabe pümeshik sinzila demche chapsigi chawa tamade druptobani kechimbushirare tengyu jejudu Sinzi Carter ki nidong gelo Barack Obama la kong busho penjuni kechimbu yenji sunyo yore juju yu. Joe Crespino ni Emeryzula lobde lugyu ki gegenshimure. Kongi Carter ki busho penjuni kongi zeshe ki chasheshi la munzinang yu. Cheta to kong sinzi nambe ringla ari chuzo ki tempe namba 포무소 yenje kaktom chekyu danyam ki topdan kerchu ki bezyon da dewa yoba zishin yobare. In trying to advance the interests of women in public life. Miri kabu mayimbe wumishila gyabju nandu ni mizena miri penzu ki nyamnyon da dewa yobatang kongi pyume na mangi dyunla lepche yurine gyabjo nangi yore jisung. Wants to see this country brought back together. I think Korangi gegab di chikti cheba tondo yore. Korangi penzu wargi gewade nyungdo tondo yore. Nganzu tangbo tang shize chane Amerika yumba tension lip jungdo yobatang nye samzu la Kamala ite nato kire jisungdu. And I must have 1,100 different Carter Nalapeji Carter ki tenden tangwa minta wa chikdong gyasam yu jiju yu. Philip Curland ki Plansky chomisame Jimmy Carter da dawa korangi demkar mutu mere. Everyone that's not for Zawe kongi Kamala Harris la gyabgyo tempo nambare. Wenga Harris la gyabgyo minanken ki chomisu koran la tite gomba tagyuda tadung koran la zewa yore jiju yu. Udu nimu lebra nyewe kapsu, sinzi suba Carter ni rangni ki chungyu chongde ki kimzantu, geche mebar tanchu ki menchu dayon topshi yobare. Milu gyata chi lha ki ngungi kongi chungyu ki shingsa ni lurgyu ki sacha cha yobare. Kane Farabaugh dambe nezu di pabgyu ki nyandu shuken, sunam yanzom yen.